E fia whaatalo whaatolo tātou watunu o ile nei fo ia sa wharaile, o le ato sa fulutasi o le masina o mati, o sa whapoponga whare nei o Pacific News le tautua masani a le BluTV o simai e le whaafofonga. I le tala mua, i se pālota whaataita i o upu whai o malo, i lunga o le upenga o fisota inga le TV tasi, le One News Counter Public Poll, mai lea sa lima i lea sa valu o mati, na mai tawina i le mafuli o le lango tangata i afe sa whaiala tau pālota, i le vahenga wha upu whai a le National, e tolu se fulu pasene la whai o pālota, ai o le leipa e tolu se fulu fitu pasene na lango ina, o isi pāti e lua na maua pālota o le Green Ava pasene, ma le pāti o le Act e valu pasene, ai o le iunga o le pālota mo le sui e mafuli e le lango tangata e whaima palemia, e tasi la wal pasene na ese i pālota i le vau le taita i o le leipa, Jacinda Ardern e wha se fulu ona pasene, ma le taita i o le National Christopher Luxon e wha se fulu lima pasene. Ua vaa iai le toe saule e mua i lunga o le lango mo le pāti o le National, talu mo le tausanga i lua fe sa fulufitu, ina ua whaia ina i le whainga pālota tele e le atunuu. O le tausang faule i se whainga pālota le atunuu, ma iai le tali tonunga, o le a whai se whainga ta o le a whainga whiriwhilinga. I tala le COVID se fului vai ni sila, o le tasi le wauli nei na tu ina mai wha maunga fau, ale matanga luenga le soifua marolo ina, ua wha mauina ai e lua se fulu a feiva se lau valuiva, tangata ua mau ili sea mar COVID se fuluiva i le so. O se sala wha noa na lipotia mai ei foi, tangata to fitu ua maliliu mai le wha mai, e to lima mai au kilani, tasi mai waikato, ma le isi e to fitu ai e mai le motu i saute. O lo si pe i lunga le numero tangata o lo i mautanga sangase, ua o atu i le valu se lau li maono. To lua se fulu o lo whata o to lia i potu tinga ina, e au fia i male to se fulu o lo i au kilani. E tāua tere le wha maoni male mulimuli ta ia pēr o tātou watunu o tula fono, o lo wha maluina le taimile nei, i lalo le moli mumu o la pata inga i lona vaenga tolu. Ona o le pipisi te leila o le sia Markovic sfuluiva i au kilani, na i eisi tau wha i le kale sia katoliko o le St. Anne si Manrewa, e whaia sa lato tuinga o tui pui mo tangata lau tele. O le aso a tae au, i le valu i le tae au, i le wha i le awauli, o le atatala i le whainga o tui pui o le Kovic sfuluiva, i le St. Anne's Catholic Church Manrewa, tasilua no Russell Road. E te tala lewa noa mua tui mua, a lua ma le pusta, wha pia fo i whanau mai le lima i le sefurutasi tau sanga. Mōna i o tātou tangata lo o vaso i ni usila, po o umia fo i visa le tū mau, e te tala lewa noa mua so se isi lava. O le a mau i fo i maniso o wha manuyanga e pe o pe patala o loa, tu whaanga o tau mafa mai si vahenga wha pēnā, e fesosoani ai inai ainga le nei taimi o le pipisi ai o le wha mai. Na sau no se tasi o wha aulu o le nei wha moe se whelo inga ma tātou tala fōu, le awhionga ia namu na ulu ANC nge wha pēa. O le manatu maulunga le pālisi mar komiti, o le puipuia ma le saunga le emu o tātou ainga mai le wha mai. Ia whaina i loa o tātou tui, e puipui mai ai o e malau ainga mai le sia Markovic se furuiva. Ina i tala mai Samoa, o le aso na nawhina asia i ele tamata i pāle mia, le awhionga ia fia me Naomi mata afa, whaatase manisi o minista masui o le malo, le whale pui tuai sa tu le whaasalanga o tātou tangata i tau sanga ua mawai, o loo ia nei i vai mea, e tusai mas tustu singa le minista o olo fiti a foa va ai. I lea tustu singa le minista na ia tā ua ai, o se vainga wha momoi loto sa la tō vaia, ma whaalongo ina i lea no fuanga sa whaasale o tātou tangata i leoti. O le tūlanga wha le tonu ma le saunga le mu, ai meise o le talaanga o lea no fuanga, na wha tonu ina i loa le tamata i pale mia, le vave tu ina i lalo o lea whale, tu sia e olo e tu sai ma wha maunga, o le tangata muli sa whaasala i leoti i le sisi ina se tu lou i to tonu o le nei whale, sa wha tino ino lea i le tausanga i tasi vali maono. Ma le tala muli, o le aso wharaile lua sa fulu lima o mati, mai le tūla e tolu i le awauli le sa fulu le pō, o le atatala i le marketi i le afiafi le Waterfront Night Market, mo le taimi mua i le nei tausanga, e tusai ma se whaasara launga mai le Samoa Hotel and Hospitality Association, ua whailoa mai ai o le aungore nei wha moe, o le mauale e ainga o se taimi e tāwha whawai, i ia fo i tu ainga o marketi, a wai le ngata o le telo tau mawha ese o la wha tau winai, ai o whawhia fianga maisi o loa o le a maua i le afiafi. O le Waterfront Night Market, o lo ngā rurua so tau au le ofisa o tūrisi le STA, ma le Samoa Hotel and Hospitality Association, ma o le lotoa o anganu o le STA ia pia, o le a whaia i lea wha moe, o le Waterfront Night Market o iai nei le tuunga, e whaia i aso whareile muli o masina taitasi.
Tawalunga toi ma Pacific News ala BluTV mo nei vai aso. Ua mawhai o na wina atu ono le lango mai ala fale o loa le sepse o ria nei mangele. O te o volo whama whaatalo whaatu mato e whawhira i antu Samoa. Ia, i lau whaasausaunga le nei fo i vaenga o lea fiavi. Ma lole fo lau, ma lole soifua maua, ma lole langi e mama. A lau fo le whaato toa, i le nei fo i vaenga o lea fiavi, o lea so foreile, lea so se furumaritasi, o le masina o manti lua whelua se furumale lua. Toi whaauau, ia, le toi aso le nei o le tautua, ma se whaupuponga o le tautua lau Ngalumona TV po lau BluTV. Ia ele nei fo i vaenga o lea, vai aso po le nei fo i a fiafi, lungo le tanto por climate mansani o le Tautai. Ma lo le folau, ma lo le ngaru lue, ia ma lo fo i le fita i tunga i le nei aso. Ia mai sia ilan tau fo i sa tau wha vai au sua i le nei aso freile. Ia o le alana wha malo losi lava. Ia mahe a ngaluenga o le nei aso. Ia malo lava ia te auto. Ia ioe, wha mai tala to e ina vo ngai pe a umangenga whaise kui os kamikiki aso ia tau pu e mai whaile kui fo i lele a tui wha angata. Ia nga o nga umanga kui fo i lele le whafu mai. Ia wantila ia. Ili uoki ia sisi. O usale a vea sa monu no wantuia. Wha atini o tau sala. Ia pe au se wha mantalanga. Ia ili nga whatauli maina lava. Awa o Samoa o le fuela lave o ia le popo pa le solo mai lava i le mata ili o le tui manua io se ia pa ia analenga i tula lanta i falimo na tawilo i manua malo ia pa ia lava ia e popo o wa tama ainga foi malantu tama ia ainga no fo ainga e ainga papa ainga ta fa ainga tupu al fatu ainga tausi le pui e tu mo mapule i tu au malantu ainga le taimo le va fonu ti malo lava le folau malo le whaatoa toa ia tulo no fo ia le motu i salaia
ya wasu omre vai fanua fo mai tulangi sa ole masale o mua ya ale lo niu na sailua ya mana mo tu sa fa tu yo motu au va to ya fa pe fo ya ma upule manu tele fa ndalo fa ia na Samoa manantu ya ole na wo pongi yo au ile nei vai nga fo ole fiafi ya ai ole to fa filo i me fa ndalo fa mai maunga te tele se pa ia mo iti ia mai yao se pa ia fo ia wa Samoa ole o mamala o folo fa ndalo fa tu Asiata le nei vai nga ole fiafi ele fa ngalo ina fo le tapo inga maua me se foi o ilantou a veo lupe fa lele taulanga soifua ainga no mai kalesia e mai se o Samoa ioi feoio le tala le lei o ilantou ia ua taua o fa fe nga taulangi tapo vai tasi ia pa ia o le tua a wala na ngaluenga pa ia le fonga ile feoio le tala le lei pa talo fa mo folo vantu Asiata mo o tou malava ile nei vanga o le afiafi ya maloli o mai le yaso iyo o ele te mafuta mai le te silsila mai fa vitai lo taliena o le onanga le BluTV ya ilo monta mo lo lawa ilo telefoni ilo laptop ilo computer po le lava le tu ainga devices le te fa ngaina ya te mafuta mai ai mata to sa fi no le proclame fa vitai atu ma fa malo antu ya te o lungo le tanto YouTube channel na fo ia wantu lam ile te mitasi tanto fa sa longa malole ona sa malole fa anto to atalo fantu ia te o malava ya fe mai la ia le wo ma pa anga le tanto BluTV le fo wa sangi fa manuao io ia wa tuta fo i tanga e pe o le tala ile fo longa le ainga malosi i lungo le tanto proclame o folofa ma fa atalo fantu la tau iau te ronei Australia, Amerika, atu vasa le Pasifika, mantu motu le Pasifika, ia ai mai se lava si o tantu butuno o le tantu tofi o folofa mfatalo fantu mo o to uma, fatalo fantu i le se uso le tofa ia folesi, le mafuta mai, folesi pio ma le tautonga, io e felicita le mafuta mai nai frefa, ma le nofalo malo le fatotoa malo le onsai, io e ia nga te leo le songa ile au ya pata fitalai ioi ma le fletua Joane Mikaeli ioi King of Siampopo ya Lorenzo sau fantu me se foi ia le fionga to filau esta to filau malo lava ma tanto as foundation se uma osolo ia isa ufa malo ma sa ufa talof ia mali to tele lava o to lungo tanto poklame ia se taimi foi afea ai ona ia tanto fa ternonga ia tanto fa ternonga ta ua lava ia o lo so o mai tu o le tanto programa ia e tapai fo se fina ngalo se tasio tamali longa fo iso tanto tunu isa mo le ngantola na tutua matanga luenga o nga luenga te tele a Samoa kama sa o ia lena fu le fainga mengo au wala yan tato ia me se fo yo o fale te tele yan tato Samoa manatu le tanto programa e asia mo se ifa tala noa ia solanto fina ngalo fo ia tulanga o le tama ai nga male hati na o se tato tunu antonu te iwa toi manantua le whakaanga o kou au wala ia so lava ia maua leva noa ma le fionga ali ataua ia isi taimi fo i o le tātou programi ai manatu te o afe mua e an se i whaisina utama i talale o vai atu le pōna pō ia o tu mai lunga le whaalau te leo le post fo i lea le fitalenga ia le mwenga le tu mua fo i polito whanteli ai i le vaenga le monisio i lantou e mawhaiona volunteers ia awala nga ruenga fa sa Maria ile tai ona le la le vaenga le Asa Foundation e lola ele ikale le iva au ku ai o te fia mana o fo ile le se i o ta feso soani fo ma manu lo telo tangata me se fo i lantou ia awai atu ai ma moli mawina fia mo moli try la fa malo ma la fa tai o tau sila man ila tau ne yo lena ai filo ile volunteers ala tau te tufa ele vanga fao kama sa o ye le si container pailante ia o tanto pusa me aina tufa ile tai au mo le mamalu lo tero lentunu a me fa te ye lo to mana va tu lenta le me so nisi fo yo o tangate to sila mai pa wal tanganta ile anto sona luas furu na wa ai mai le lo tuanga vale mo mo le toila fa malo le sunga ya leone leo o leone leo o foi mar fixe fu la to uma ne le ma se la lo leono fu e vanga ya uma le uso ya Joseph ai fitu se fu luanga ilunga le valu se fu
le fitalinga ya tulitau iyo le matua asianta fa pe foi la le sunga ya jo Star Wars valus full montupu le auta fai fo a o le fe arkamo ya ilena ya imal pisiana le la ia o matua I fa ke ia lo utama itama titi vai anel fa fonga si tanto butunu ia mo le foi fa malo ya tina matua patosina iyo patosina Winston time ia fa pe foi la ia le el tomata ia le sata fishek ia fa pe foi la Alicia Shake Andrews ia nganta leo le fionga ile fa urulunga io po le CEO e leo le Asa Foundations ia le fionga ile to li to filau esta te vanga to filau ia fa belitina Sophia Stowers fa pe foi la le to fine politina ia to leo ila to ia le sa ia manina va inga la na sa ia le tai ona le la io o ko si sila maila le pisia kanga kaya no watuan tai lunga no mana se imo morli e tuaila ufa te tele pe so nga le onge mapusanga e umer kamano io fitu se fulu toru ea tau sanga o le soifua ai o lo lanto faia le ngā luenga fa Samaria mole tuaila fa malo le ngantala ile le fai titia le ngang fa aftai e fia morli e tu fo I fionga po sunga I fa fia ngainga ia me se fo I lanto sa ai filo I fa mo le lai taya ia uta fia fale hari li fu mo tala ngon na ile nga luenga tau o fa ni vuta mali a fa pitoa fa pito unga fala se fa malo ile nei fia ile sunga li to ina ia masuno tumapu fa pe fo ile fionga le fletua ia le sa awai fo ile down le line mo le mowina le ngante le sunga fa fenga rent inga mala ia fa pe fo ile fletua ia ngante fo ile ole fa fenga ia setu ia male fletua le tot sila mai ia ngata fo ile le fionga le loli ia le fionga ia fe pula isemi ia mal fletua le sene ia ami se fo ila ia le italinga ia le luenga po le tofa Angela Edward Puni ia nau to sila mai tau mafama vainga fa pena nai vainga la na le tai on le la le highlight le na mo fia manatu se itu inantu lu mai le ma fai fo I ona tutua le la me pa matu ilando ia ila to fo ile le fa pe mai ia ai fa pe ono se manatu fo ile le fia ilo se isi ma ai fa tai fo ina wa tu ai lo tangata sui fo le BluTV e moli mawina ia le au nanga o lo o ngā pantia ia e tu fa lava I so se ainga ava pe vela e fa fonga mai ma waile ava no ni program ato e fa fonga mai te milene ai e te mo mia ia se tau mafutanga o po moni lava ia fa ana e fa so tai mai tautai ia e tanto program omi mai ia na umanga omi le lo pola fia na ni tu o toile au nanga le ia ma se pusa tau mafa o ka o kailin mau tau mafa pusa me ai tasilen sila mai ai lo o le se lauli mas fulu le lu se laule ato tonga ino le nabusa Maua ai tu langa le tau mafa fo ile lo pakeka o tu langa mala Maua ai fo I malau steak o moa o vanga fa pena e tua ia ina yo tanto tangata moli le ngang fa malo ngang fa tai Asa Foundations ia me se fo o le tau ngan wenga fa Samaria ngale ia e ngata I tonu o te rone ia o tanto tunu I Samoa ma tu motu fo I le Pasifika ia ni sina vahenga no mana o e mo model fa malo le ni vanga la fia ia mai lanto uma wo ma paanga fo I mali tanto ma le fo o nanga le Asa Foundations model fa malo I tanto company langolango tanto sponsor specific for ia ngata ile o le talo fa voucher ia fa pe fo ia la unanga le Goodman Freight ia fa pe fo le Maua App ia ngata fo ile le tanto sep sei oriana fo I mai le tanto fo I mai le tanto manolonga ia sia tanto fa pitoa le sei oriana len mai ona tapenaina fo ia le tanto au nanga ma le tanto televisi fa sala lau tolu minuti ma le lato fa lau ilo lo alu le taimile nei fionga tama te pule ya mel fo I mai tato fa feilo ai le fionga ya le Leaiataua Isikuki Punivalu le tanto malo mua se fa tala no mai Samoa ile nei vaenga o le afiafi pe fo I mai tato fa sala longa nei Talofa lava Samoa, o lea o te whaasalalau atu I luma o le Sab Sei Oriana I le Fale Samoa here in Manging. Let's go inside and check out what Sei Oriana has available for you.
Asiata o le tule nei o la e Samoa for any occasion, just like what I'm wearing right now. There are heaps of different styles and sizes, and don't forget to pick something up for Mum for Mother's Day. O lo'o maua a loa in different patterns and different sizes and different colors. Asiata o le kamakongo a lea mo oi. E le ngata I la e moa fo e tusi whaitau. Pe o tusi nei, children's books, myths and legends. And we even have a book about the previous Prime Minister. This one's your favorite, Asiata, Samoan language. I think you would agree Pea needs to use this ASAP. E lea ngaka I lea Asiata e maua fo'i jury here at Say Oriana. Here we are with the manager for Say Oriana, Mal. Mal, how have you been and how has Say Oriana been? It's been really, really good, and thanks for coming by. It's always great to have you. I'll be one side able for you. Shout out to Asiata. Thank you for having me on your show. It's actually been really tough, to be honest. You know, ever since the latest Omicron outbreak, it's been really tough for not just us but a lot of other businesses. But we're here. We're still trying to you know, make it work, and we're still, you know, open for business. And we still have a lot of our customers come through, which is really, really good. Our online is also busy as well. Yep. So it's been tough, but we persevere. Samoans, Pacific Islanders persevere through tough times, right? Yeah, of course. And look, you've mentioned the website, and I've also seen the latest with regards to the launch of being able to purchase from overseas. Can you tell us a little bit about that? So we've revamped our website and made it a lot more user-friendly, and we've also have a section where you can actually go and see what's for sale in Samoa. So on the website there is a category just for pay and pick up in Samoa, and you can see what products are there that you can pay, and that service is you can pay here in New Zealand, or you can even come into the store, pay here, and then your family in Samoa can pick it up from there. I've also seen UK and Australia. Can you? Yes. So one of the newest features that we have on our website is our customers in Australia and in the US, Canada, even the UK can purchase any products on our website using Afterpay. And UK, it's ePay, I think it is, or Easy Pay, something like that. Yeah. So we've even had one customer from the UK use their Easy Pay to purchase products from here, and we just send it off to them in I think it's Scotland, I believe, where he lives. Oh, so yeah, it's great. Oh, look, it's so good to see you, as always, Mel. There you have it, Asiata. We are always 100% supporting Say Oriana, the same way that Say Oriana continues to support our team there at BluTV. Back to you.
Ia, le nā Samoa toi whawhera I hantu I lau whawhonga le niwanga o le fiafi le sa tau sirisila mai ia I le tama I kilipi le nā o le whaalau I loa a le tāntou sei o riana I mangele e hanga fo I molo si le fia ia a whai o lete mo mo o to inga la e fo I le tele fo I aina sui sui a tua ia uka mai sikai li lungo le tāntou BluTV whapel tau sala ia pea ma le sunga Lorenzo ia e te maua fo I le tāntou sei o riana ia tu ai nga ofu fo ile le te mo e vengi ia o isi tu ai nga te wangalo ia te au no isi tu ai nga sikaili ia asia sina ile se oriana o le su ngo vie ia tau langa fa tau I mangele pale o Samoa ki le lava na ia I to lai lalo I luma ia e te maua ina le se oriana o le taimi o le wanti ia I le o ia ua to e a boruso ma 5 minuta le uta ina ile I tu la e 5 ile tau tuamla unanga le tanto BluTV o te fia e whailo antu. E ona o tau wha amapu e le amatanga o lea ua to ai tau nuu le sa folau ia o le malo momo pola o malo momo ilungo le tātou whataranonga. O le fionga ia Leaiataua Isikuki Punivalu o le songa I le awa ofiso swani o le e whakasa ia a oia fo o le prestene o le asosi tapolo I te tono si o tātou o tunu I Samoa ia o ia o se inisinia Ioi. Wha le tūla whono I tutono Samoa I tūlanga o ngā ruenga te tele ale malo. Peo awala, whale te tele ma tūlanga ma whapena. Lea wa pale mai lungo le proklame. Whaatalo whātu, I lau fionga Leaiataua po lau sunga I la ofso soane, ia tūlaunga pa ia wale fio le to whao li. Wale to lua tūla whale. Alo le mali e toa, mare mamalu le whale manono, ia o to a wale lau ngā futi ma au pau. Ile nei vaenga o le fiafi, talofa lava. Talofa atu Asiata, I le nei a fifi, whamalo atu soifua I lau a fionga whaftai mo le awanoa, matu ina mai e tāti tatara noa I fo I le nei a fiafi. E whatau hoi po la sau sao le tau po kaname, whatalofa atu fo I Samoa I tu e whaal korope, ia po whea lava le mea o whanongo mai ai, ia malolo soifua ia te utou tau si e se teimi o iluma tātou toi wheiloa I nei le tātou atu nuu ia pe a whapena o na maua soifua maua ma le mātou ola whaftai malo Malolo soifua maua tāte tau whai whatalo whai leanga le lei o le tātou matai siri le langi ia a fio maia masi maia lo whalasi ingata lau fionga Leaiataua I lunga o le proklame. Ia awantili I o wai tu wantili ma mawhale tā whaataranoanga ona o lea wa tā o tolua tā mama tira whainga o le fo ia mai tau atu. Ia ono sunga o lea o au te soasoani a le whakasa whaataro watu o maisi o tātou atu no o maisi fo I o whitai tunga le nei aso e amatai tā whaataranoanga. whaftai o le manai e o nei aso manai le lao fie manai le la fai foi sina sa o le vevela e sa wa sa tele le timu sa ia o meu malava lo faso so male li mo le soifua manuia o le nei atunu whaftai o le leifoi me mai a mātou I Samoa nei. Malo whawhetai, ia, manatu fo I o loo manuia mantou I ni usera nei, a vi ia langa le leo le tue peo na e whamailo o loo manuia sio tātou tunu, a me se fo I o le tūlanga I le tau. Ope mazania I le tunu e ona mo tō le pāua si la fia o teiloa, e le toi tau sulaina le tūlanga lau walunga o lau tautua, ia mai lava I tau sanga o mawai, te lo fo I tō tele I la tau le mai mo mai le teimile nei, le fa tō anto e maua le hava noa e tō e sila tua I lau fionga, ia ai manatu. Monisi lau tele o lo tau mante matelima. Ia le tūlanga fo I o le lau fionga e mai se fo I o vaenga I tamau ainga ma tūlanga o le tomai. E sa tau tua mo Samoa o lau te vavai antu. Lau fionga e le tua le vanoa fo I te wha lau tele. Ia tasi iwa valu. Tau sanga lea sa e palema ngalue ai tono le meta ngaluenga o ngaluenga. Asio tātou watunu. Ia au ta ua fo I nauna po le Public Works. Ia matau tua mai ai lava. Ia na avea fo I lau fionga o se sui lango ia o le whaurulunga po le pule lango o le tātou matangaruenga lea. Ia ina ua avea I leo lau fionga ma puresili le tasi iwa vatasi tu langa o ngā ruenga te tele ma vaenga whapena le tātou watunu. Ia aise I tauno ia lau fionga. O le fioanga manisi o vaenga whapena o le usi le fia manono
Ia a onisi whaasino manga o lau fionga ia mase i tala le tūlanga o le tautua sa iai wha mole Leaiataua. I whaftai siata. E amata no whai atu o aurisi tamatiti Samoa na avel tātou atu no i whafo. E a fo i whaskol sipi. Ia sa ua onga i Auckland Grammar New Zealand. Ia no sa wele o walu i Australia. Whai nala o whainsinia. O le no saula ia o whai ngaluenga amata lo whai ngaluenga tasima paru lima. I le mtanga luenga o ngaluenga. O aula lisi tangata sa mātou whaia le tātou airport foi lai nei Whaleolo International Airport. I le teimi nā whatua na whaia le SPDC le teimi nā. Ia. Le nā teimi a mata i le o la unga luenga la sa whai mua e le lola te lea nā e kai pei assimilate e le pau o le afo o le tiek pa apa ui lalo. Ia no savali ela ia wai tolu wafe mita le umi o le afo o le prai valele. So o le teimi a e pewhanga e deflecta i lalo ia le palapala ngai lalo. Ia tau file rola mo fai i lisi vaenga e ave esen palapala na toe amai isi palapala fo. Ia o na teimi sa ula i titi lava e whaina ngā luenga. Ia e pei e whaina le wale fi e lau fo mingi. Whaina le wala tau le lola le mea alu lunga makua malfa pena. O la kiki la e pei e fia poko. Ia o se ngā luenga tā ua no whaia nate. Ia wae e lese ngā luenga whaingo fia fo. Ia mana ia fo e la sau o fit mai ia mo savali mo to e va e ngā luenga pe la matanga ngā o ngā whainga luenga i le company in Australia o Cameron McNamara. Mo mātou lana na vai en whainga ngā luenga e whaila SPDC. Malo whaaftai lau fionga. Ia sau no Leaiataua. Ia, na umawale nā o saula i tono tanga luenga o ngā luenga. Saurola ia whaile por kalame tange vai. Mo tane vai ale latulu e whai nei ia pia. To e whai o isa vai ia sau. Tolu wafe tane vai ia le nata o le manufacture tane vai ngai tonu i le public works. Ia umahoi ke kiliva i ainga. Sa whatau i teimina e taungo fia e ta i se lau lima sutala e tange vai. Ia e latu ai ungo matali vai ni whapena. Ia au ngā luenga na whai umaloa ia le walu lima whai mai loa ia le mtanga luenga o ngā luenga ke sau te whai ngā luenga i tono mtanga luenga. Ia mo wawai e le building section i teimina. Ia o mana o foi la to fi alu fafo fai la masters il termina o bola o la scorsipi ko alu foi wa o to foi mai ele mena tupo ele mtanga luenga wale nisi ia tasiva valu fitu na whamarolo ele sa vai sa whai whaatonu sili le teimina. Ia whamelo te take over. Ta siwa wale fito la o lusu walo tau sanga. Ia ia no vai ale o matanga venga atoa. Ele o le iwa tasi la a o le valu iwa na confirmelo appointment. Ia fo e vai ele o no becomes director of public works ile aso no unit asiva valwiva o le tau sanga le na ile fai ungo o lisi tau sanga o tasiva iva o ai mo lo tanto le cyclone ofa o ngale lena ve ai tato le amta ya o le tele o mena tupu le fala nga ngol tato no lepe o mai le tunu ia le na ko nge o polo au savai ya o le mana tua foi le na teimi savali ile nof
Coast Road so va I wa lengi awala mata tua I lano tau ana I oi I ia fo I te me mai wal kwale ku ma sa wala le sa wala pa pa so wa sa vali kam fa yesu e polale le vai ma la wala la e mo sa wala ia ia wai fo I si ngai tanu pitch wa Manase. wa matua leo I manase paso solo tu I manase o le I mo dia wala na na sam ya ole wala nga uman na wal ole ya o te saula I na temi o ia mo le a foi ole va taua anusila ia ma Amerika ia te sau to so tono le ia le helicopters and all te vai was se veia tola te do ia o to le se te lo me fa le anga la te Leaiataua wo ai rupeo e saunoa matango fia mana ia le tala ino le o lau saunoa ngai tūlanga ai o te manatu na ona toe wha te isi a se I whai atu le e wha maninonga ma lau wha fesili le lau fionga wha molmol ono le tūlanga I lau to mai le asa au mai ai a lau fionga fo ina ona po le malo te a o ngā o tawina I atunu I whafo ina ia maua lau wha ilonga lea o tātou Samoa a ka ure ingsingia o ingsingia pe te e tau lilifa ma fau fau re to tele I ta vale e pe ngoka ola e foi o ingsingia o ia tau le kamuta ia tau le palama ai ma fai ona e tau to e fa manino a mole mai moanga male lau tele le tanto tunu o le failonga le lau fionga ai le fa Britania o le civil engineer ai I tūlanga tau ia tātou Samoa o le ase tau wha Samoa ina wha ala wai tele o le au nanga po le whailonga le ame se foi o le tomai o lau fionga mo le tātou mo le malu lau tele o le atunu Whaftai e sa o lau fionga e whatau le wha Samoa ina le upo o le insingia e masania la tātou le insingia ta vale wale na le pe o na ale angalo ta vale na vele fai ile ai e tu sala o insingia na o le tradesman pa fa Britania ai o le civil engineer is a professional person e tai peila o se doctor o se lawyer tai pe ele trades people nga o mo professional people na ia o ngā luenga la le civil engineer e a foi na tau te whaia ia tūtuunga le whainga kai tau se awala ia whaia foi ia tai whaia mo ato whale a foi pe o la tau na e whaia mo standards e whaatonu wai so se ma taupo o ngā luenga te tele na ale tunu e ila e tele a mea o whainga o awala mo tātou o whale o vai so all the civil works a whiai mo drainage o mo seawall protection pia whātou sai tātou atu no o ile kusa lao ngā luenga na ele se insingia tā vale ia o le peo le tūna e se ai alo whaatai, no manatua e whaamanino, mana e whaamanino. Ia mo le whaafonga maua si o tātou watunu. Ia walanga o tātou o le ingsingia. E te ua umae le tāwata nonga e vili atu se sifo i le leiso na saa o le whaale tonu. Ai o le to mai ma le daleni fo ia lau fionga ma le mea lofa. Ia o le tuainga insinia mo ngā luenga te tele. Mo ngā luenga te tele pe ila o le whaingo au wala, whauseino au wala. Pe yo o tou le wha le ye le fatu anto alava. O le wha ato whala inga e whetala i pe whawhewhea le taatia le ngā luenga whako a o ako i loa kama muli muli o ka muka o palama pe ye whaatino. Ai o le fatu antoa ma le mawhauwhaunga antoa. Ia o le alai i le vaenga le pe o na tau saunoa i le whionga i a le antaua. O lau whawsili atua o e saunoa i tura. O le ase whaafita uli na whea ngai masamu, ai meise ale popo fau le to a whaingo awala, ia por whaalau te lenga o awala, i nāu na po fuafua antu i masini sa whaonga ina,
ma au penga fo isa ma fai ona fa ngai nei le nan taimi lau fionga le ato fa tu sai le nei taimi o mai taimi na tai pesa sa faia e te tono o tanga lo ngā luenga tele ele ia ni ngā luenga ave tele tua o le tele au masini sa ia i tono le tunu o masini ale malo e fai malo fa mai ia tunu fai pa anga ma Samoa te pe o Japani o New Zealand, Australia, o Canada. O la tona sa fo i mai mo masini tono public works. Yo ma to la e fai so sengal wenga il temi na. Yo wela mo fai ngo fale. Ja tele o il temi sa fai el fai le fai ngal public works. E tele ngal wenga malo na temi. E pela o le amatanga na o le public works ia na amatamala ia ma fa solo mai se o mai le early 2000 ia na avelola ia nga luenga itua ai o le temi sa ia sa amata i tono o afo o le fenga luenga malo i tono le tanga luenga ia o malo na temi pe o amata to baba ai ile alo ngai luma ona o ese foi ia faina fa vai atunu i fafo wala to vai mai wala o to mana e mai ni tu pe fa tawini masini ai mai ia tulanga e baba ai ia o termina I think Australia le sa tele na mai mato wa ese wala policy Australia wala to foi more human resources e tau fai e develop ia na vai fole o mato a fa pela la le bo mai so soni li tule i tau na vai po a fe po le alto ai na fai na e atina e ia tato watangata ia me se fai pa anga ma la fai bisini si tua e na ia fai la to na fai nga lena nei ale malo e pe ona vai i le tato development le alo hai lunga e pela o fa so solonga nga o le se ngai na ila matanga mai ia ma temi nei wo o mai nei vai tei Maro fa vitai ai o tele i fasilia tu inisio na ngalueng awala te tele manisio vai ngai mafaiona e fa i loa mai a me se fo io fale te tele e yo lava vai tai misa e matu o fai vai fa tinoina o le ase tu langa na ia i le fai ngalueng ale leipa works na na po sa fa moe na yo tanto tangata pesa au mai ni tangata mai fafo pe yo neo no po o kelele mai ngo sainga ia manisi o atu no foile ai o le ase tu langa sa fa moe ai le lima ma vai ia inga luenga ina no po na yo tanto atu no pesa mai foi lava tangata i fafo esa o le tele o o le fainga o fa ngai ngo leipa i lungo le wala sa tono al public works io le temi wena wai le to tele alo le tuno tono o le fainga la mo professional planning o awala me la pena ia sa fai pa anga sa ma tuno te pe Australia ma Sila e mai mo expert wena fainga wena tono o le tanga wena ia te pela o la tona fa tatianga ia fainga mo planning sa matanga wena na fai le pa pena au le tele al fanga ingo ngal o ma senior public works o tangata fai ngā ruenga public works e fai a fo e mātou training sa iai ia wa o le amatanga fo le temi sa iai sa i lalo hoi a o le a fo le fai o vai o fai o water supply la tuno le nā mai temi ia sa iai umala i lalo e fai a ia mātou training o plumbing e papena fo e fai o awala fai mātou tā fai awala fai matou quarries fai awala ya o me o mana e sa fai o mai tono ole mtanga ba alo fa tai lo fonga ale a tawa tame mai inisio tanto fale te tele wani ngaluenga sa fe ngai malo fionga ina fo i vai taimi inisio fale te tele ale malo a me se fo so tanto tunu o lo o mai la vai taimi le nei o lo o vai pea amata mai le ile a fo o le tasiva i valua na fai ai na tala mo le water treatment plant foi ngai o ia lawa o le fa tupe el malo si amani o le
o le scheme na le sa fai company ko no JR o ina vola na amatai on treaty ia pai Samoa ai me sa tonu taulanga nei i le taimina o mai lela ia o le tasiva iba lua tu so le taimina tasiva lua ia na fai lola ia o le common office building ia le fai mo nei ele foi fiame matafa famuina le lua building tu so le building na fai lo wai taimi sa walu o mato mau manto ino to filau ma o isaina foi ila fiona pan bia le nate ia sa mato tal sanga ile fai no le falena o le tasiva i valua na o tasiva i matolu o le fainga o le government prayer house foi nei lunga Paris tasina fale lo mai temine o ia o le tasiva i fa o le fale sa o le lua fata sanga ho te matua fale sa mo le sai tu le parliament o le fale sa mo la na ta o le lua fata sanga ho o le fale na le sa fai mo morning tia parliamentary pe uma ia session va pena ia ole atono statement to facis falva pena wa mana ia fa ia mai la ia tasiva iba fa ia na set up ile Samoa Water Authority sa set up temi wa sai la lo uma o le public works temi na ia na failola ia wa uma na faile le afo le treatment plant wa mana ia vai e pepea paper wa alu la ko paper so the only way ma fai on control le uso le vai you pay as you use so ava pela alu la ko con famika vai so that is the creation ala ven kupuma be ese que me con fa makala ko ele be why there's a reason why for ngakani wa oka le fa nga le vai ele fai on control so the only way to control it is to create a scheme where you pay your water when you use so here comes the water authority temina kasi vai valima ole fainga ole salama singa ho fale leo o Maota tina ole hengi yeah kasi voi na protein na fai na mai tembi na fai le fale na yeah o mai le tasi vai vaono mata na fai plans ole sports complex le to nei mato you know de mato ina sa ko nga koko ma ole yo le na sports complex ia na mato fai o mai le public works ma mata lo na faanga yo inga le na vai tem foi na fa so solo mai na ai o le nei vai tem mata mai le ivas fulu e tau mai le luafe o lo alu ho ia na yo ingo faingo awala all over the country because le amata mai le tem na sa fa le anga o mai cyclone ofama cyclone bell ole ele nakala o fale ia o awala pe o fale le mai awala le tunu ia pe o se au nga telenga nga ole o la o faso atu le i me sa fai lo mai te mi tono public works pa lo fa tai lo fionga ale ataua ole fa lo lo la fo i male tuto ai tu langa ole o nanga ma eu tasi onisi o Maota lo sauno ina I o lo o elenga ta foi no ta moli mawina ta ita o lo tu maupea mai o mai la vaile so le si fa fsili tu langa awala me se foi la le fa solo tu awala nga I afio anga itua ma faina tau sauno inisi o poloketi o ani afio anga sa la vea la tu awala I lo foi taimi ma tu langa fa pena I le fio anga tu au afuni fa fitauli sa fia ngai na ona po telea fo risi prote no manatua na fai amatelo temi ole head of state residence le I bailele na amata
te siva I vai o luafi. O le tele I o ngā wenga na whai, o awala ia foi te pio le fole nei I vai tele street ia fa pena vol faino awala o le airport io faino mo ai vai nei mo talingalu umale amata tu nei Pea taua o le malavalele I talafai tai io o talingalu umala na fai io te o talingalu le sa vali nei tonu o le taulanga ia o le tasina mai talingalu na fai mato I lo taimi au the public works ia mana tu voi in front of o le tusitala le o iska mai park mai ia ke mai tau te mana tu uma le ia le na ele no le afo o le fale na ma sen tatu ta fa o I na ai o le si tu sami ato ia na tanu vo mato na me wa sa il marketi tu ai I wa ta o marketi fo na ten o le me uma le fale ia ma me uma le parking those are all the work na fai I lo wai temi o le public works ia o awana na fai o wala papa I fale vao o la wala papa I fale fa o la wala papa I tonu I taulanga I muri vai ia ele wala papa le ne sai mua ia o le wala papa ia foi le no I no mato lando I nai sa vai ia la wala papa muli ano involve nei o tuana o mariolio o le tele o ngā luenga sa fai le teimi o te tono o le malo sa fai umai tele Maua wala la iti hoi na le fai le nu ma le nu ia ma foi ia ma continua ma upgrade ma fai le maintenance pe unga luenga te tele na Palo fa taile e taua o manatu so officially atu le isi vaenga lea. E mai se la nei ona po. O lena ta ua nei ya le tūlanga I ngā luenga te tele le na I savalalo. E vaenga sa I fo le tāntou marketi. E sa ole le nota maua mai fo I te mina ia so lai ka mo fo I le o tuatu la vosef pankeke palasi mai ai le sami ma vaenga fa pena. Ai mo mai tawina I nei ona po. Tasi lea ia ute no fuanga la fo ini lo vaia ma afia ngofie a se o mai la vai le I mamau tu fo I le manto mai tau watu. Ia pe o sami lo pea o nei na matua malingi ti munga ma te tele ti munga so tanto uturu. O le a se vai ngai ono te tau ona fo ia. O la fa afsili wa le fa afsili sa o I la fionga. E ia I tonu le to mai le vai ngai le ini sinia ina. Ma se wala te tau ona fo ia. Le tarafa tai antoa mai funga lei tau fusi ia sa valalo alua tu fa pena o le a sausi le sila o le antonu le me te tau na fai e tau na fo ia le fa fitauli ma waina to ama e pa se vai tu langa fa pena il tanto tau langa fa mole lo fionga le tau wa fa ftai e mo na va vai pe o le ale mafuanga ua lo vai ai o ia vai te sa tele mo fa tau fusi sa ai ini lo ma foi na le ma fai ona spill ia run off le pe fa pe tele system ia o le vai te mira le ia wa tanu uma I nai tau fusi wa tanu wa ainga uma wa le o to ila ni vai ngai ma fai ona spill le ia le run off le ia o apia is only 1.5 meter above sea level aola na tele ti munga ma sua foi le tai io volei se mea luele vai ole tulanga o pia ia e te tau na tanu ia fa ma lunga uma ia vaenga ese ia ma fai le leila se a foi se training system wa le training system mai mana o bia ale
lea foi au ne ini me polokai o tunu lai fan atunu lai fafo e fai ala ko training system mai pa fa peo se me flat ia e mo pamu ngai pamu pa o tele tafing e fa tau foi na ia flow ile vai yeah, that is another expense on the top of what we have at the moment. Okay, loa, yeah, it is an expensive exercise. On a keleo na flat o apia. Yo le fola amata tangato na tantanu la to fanua. Ya tanu ifole isto o lo vai ele situ. E Taipei la fai le baso le temi nei po e telinya na tupe tanuelo na fanua. O le tūlanga le nai a pia i a whai e leo on trainers. I ma whai se system na whai e na flow le trainers e pa o na te tele ti munga. Because a o na lolo vai ale bea. Sau ma le sami. Ia. E ka kui lo mai le whai na whalo. So we need some other energy. E pusel vai le ko. And the only energy in whai bea is mechanical pumping. E pump vai ale vai away to the sea. Pa pena e mga e a foi au se upu le surface water le e tafe nei te e ka kau nga mga mia le surface water ngi tiano se kele alu nga ia a fai vola ngi tiano se kele ele ma fai o flow la nga e a foi e foi nga 1.5 meter above sea level a olora nga sau le suole tai ia o maulunga foi le nai to faina ta le tūlanga na ia kai pe o lo nei o apia li si vai a fai mo hazard zone mapping foi mai pa fa pe e lo vai o mapia e matala fai te o apia it is what it is more climate change problem foi sometimes we can't go against nature. Perva pere laval tato vasoa fai tato fo ia ni fa fitali wa mana bia ala solution. But the solution for it naturally flows and yeah, a limit. Kai pela o la faso atulna. Malo fa tai no le o le tatai mi a lau fionga le a jawa o le te o jelo fo le a lo loma se si ta tala noanga ma fa soa ia wa jelo o le tai tate le yo le motu sala fai pe ia na tau fa ma pu ele amatanga ia a o tau mana tu no le tulanga tai mi ele fai na le jelo a u ma le ta fa tala noanga nei wa dale no na to e fai le o na tatu to e tatu Pacific News Update. Ai ole te lo fo se fa fsili e ono tawulunga mai ai masau nanga ole a se tulanga ina ua a vea o e mai a fo ila ua o nga matulanga sai ai na ona po a vea o se inisinia mo nga luenga te tele ma nga luenga fa pitoa a se o tanto tunu ia e to tele ni tanga tala to te umia le to ai nga fa ilonga e ele to inga to mai na fo I vai taimi te lo nei taimi ai tau fe lo ai se numero ai mai le taimi sa e mawai nai ma vea oi officially ma se civil engineer na to tele ni si o tanto o tunu sa ele ko mai lea pe na tele ai na tau pa furu ka tele o tanto nga nga fo I matula ngai tau mafai ngai na ona polo fionga fa tai pe o le taimi le sa e o uma wa o malnate e indisi o te loele a to se furu ni insidia I tono la tunu le na time ia wa e laitia nai tamali I fo sa ia na time sa insidia ia ele to te o le time nei o to te la ia fana o la tunu fo I me ma failong ia ona la o le lava fo o avanoa e awa winai ma tau mo fai e kid experience o le whanau nei ia o tele a poani avanoa lau I maurunga o otolola ia a foi pe fai ngā luenga ai lo I eni senior engineer se la tau te learn mai ai ma tau mo fai ngā luenga o le tūlanga o se professional tau tele mo tanto o tunu mai e vei mai ngā luena tele tono Samoa
whaau pea. So e mana mia engineer e alua ngai luma. Pe o se whamatalanga lea whaatai. Malo whaatai lau whionga Leaiataua ia taua lunga maia i le whaafsili whapea ia o le ale tūlanga wa iai le tautua o Aotearoa o lewa tūlanga fo isa iai le lau tautua i le malo i ni futia wano ia wa veo le upenga o pili e tautau ai whangota talaanga e mese fo ia o mai le nei taimi o whaau lava le tautua le fo maua ia wa umia lava lau company ma vaenga whapena whaai umai ili ta whaatalanoanga lau whionga. Whaftai Asiata o loo ua whai nei lau company o le IPA Limited fo o tautua ese na e mawhai o na whai e tono le mātou company e a whiei le wawai o ngā luenga te tele ia ma tusi fo o ata o ngā luenga te tele ia o a whiei fo le wawai o whale ia ma soani i le whamalo si o whale ia ma o le telefo isi ngā luenga o le wawai mo o kiumen mātou te whai a fo i telo tau fonga ia ma whanga ioi ia tūlanga i se tau mo institutional strengthening tono o lea ma tanga luenga mo lea tanga luenga ia sa amata lau company i lua whema le tō ia o lo whanga ioi mana e o mai le teimi nei e tau tua sau sisi pa amana o mira sosan i le alonga ilunga ia e pe a fo o lea e whaua o al tau tua tusano mai tua o lea e sosan e malo sosiala. Ia mori le ngang fa malo ma le ngang fa tele lau whionga Leaiataua po lau sunga i le o so swani ia o lo e tu foil te ino le asosi tapolo se tato tunu i Samoa lau sunga le prestine tai mo le ta fa antala noanga i le nei vanga fo i o le fiafi ia o se fifianga lo to tele fo i lea tamau ainga fo i le fa matalanga me se fo i niso information so lau si le fia ia e mamaru lo tele e wa keminge o wanga le city pretty alto tele o tanto botunu ma ai le tele o awala le ia o tulanga i Maota fo i o so tanto botunu te tele manisi o tulanga le onanga ia ai sale lo sali lo lava tu mo e pe o le tala ia i le ano ama e manatu ia fa tele moli fa malo fa ia o leo mafonga tau moli le fionga le lipole anai me se fo i o le BluTV fa tele lava i le fa avano ina mai o lo taimi pe no fa yatu to Maua se sita lau le lumna e to tala matawa to le motele sala fai e mo le taimi fa tele lau fionga alo fa tele atu fa manuele tu to taimi le nei fiafi tai Asiata va tai fo mo lava no va tai atu le ile malo le tunu le fa fonga mai se tau mo fai atu ia lo fa le tu to mo fa sistemi tato te fa te no ai pea ma na tu ai singa luenga te tele sa o nai fo ia e fa mania le tu ai lau tau lu manga o po kalame ne yaso ia to fero ai e manuia le fifi fa tai tele alo fa tele atu soi foia ia o le tantou faatalanoaga muamua lenā i lenei vaga o le afiafi ia ma se tasi o tamali mana ia nisi o komeni lena o vaai atu ai foʻi luga mai se foʻi o le tasi o toa manumanu o upu ia e aogā tatou te avea ia i latou faapenei o toa manumanu ioe o tamalii alolofa ia mai se foʻi ua afu na latou foʻi tautua mo se o tatou atunuu i Samoa le fioga iā Leaiataua Isikuki Punivalu o ia o le o le sili o le tātou IPA ia po o le Isikuki Punivalu and Associate ia pe ona ia tau whailoina ai wa leva telu tausanga o tautua i le matanga luenga o ngā luenga ioe i nā whi ona po ia me se la ngā luenga te tele sa whianga ia i le nganta o ala tele a walau papa ia o whale te tele o le tātou o tunu i Samoa le o tātou ai fo i manu i le leiva i tau o le soifanga tātou me ia tui tātou whaasalonga whaapisinisi a foi mai ma was tātou fsota inga ia ma le sunga i le liti a kono ia sunga tiken sane le tusa i foi mo le lantou whaamoe moe a manure wai le aso antai au pe anto i foi mai le tātou programe
E fia whātalo whātua tātou watunu o ile nei fo ia sa wharaile, o le aso sa fulutasi o le masina o mati, o sa whapoponga vore nei o Pacific News le tautua masani a le BluTV, o si mai e le whaafofonga. I le tala mua, i se pālota whaataita i o upu whai o malo, i lunga o le upenga o fisota inga le TV tasi, le One News Counter Public Poll, mai lea sa lima i lea sa valu o mati, na mai tawina i le mafuli o le lango tangata i afe, sa whai ala tau pālota, i le vahenga wha upu whai a le National, e tolu se fuluiva pasene lau whai o pālota, ai o le leipa e tolu se fulufitu pasene na lango ina, o isi pāti e lua na maua pālota o le Green Ava pasene, ma le pāti o le Act e valu pasene, ai o le unga o le pālota mo le sui e mafuli e le lango tangata e whaima palemia, e tasi la wal pasene na ese i pālota i le vau le taita i o le Labour, Jacinda Ardern e whase fuluna pasene, ma le taita i o le National Christopher Luxon e whase fululima pasene. Ua vaa iei le toe saule mua i lunga o le lango mo le pāti o le National, talu mo le tausanga i lua fe sa fulufitu, ina ua whaia ina i le whainga pālota tele e le atunuu. O le tausang faule i si whainga pālota le atunuu, ma iei le tali tonunga, o le a whai si whainga ta o le a whainga whiriwhilinga. I tala le COVID sa fuluiva ini sila, o le tasi le wauli nei na tu ina mai ei whaamaumau ngā fau, ale matanga luenga le soifua marolo ina, ua whaamauina ai e lua sa furua feiva se lau valuiva, tangata ua mau ili sea mar COVID sa fuluiva i le so, o se sala whanua na lipotia mai ei foi, tangata to fitu ua maliliu mai le whaamai, e to lima mai au kilani, tasi mai waikato, ma le isi e to fitu ai e mai le motu i saute. O lo si pe i lunga le numero tangata o lo i mautanga sangase, ua o atu i le valu se lau li maono, to lua se fulu o lo whata o to lia i potu tinga ina, e au fia i ma le to se fulu o lo i au kilani. E tāua tere le whaamaoni ma le mulimuli ta ia pēa lo tātou watunu o tula fono, o lo whaamaluina le taimile nei, i lalo le moli mumu o la pata inga i lona vaenga tolu. Ona o le pipisa te leila o le sia Markoviti sfuruiva i au kilani, na i eisi tofa i le kale sia katoliko o le St. Anne si Manrewa, e whaia sa lato tuinga o tui pui mo tangata lau tele. O le aso a tae au, i le valu i le tae au, i le whai i le awauli, o le atatala i le whainga o tui pui o le Koviti sfuruiva, i le St. Anne's Catholic Church Manrewa, tasilua no Russell Road. E te tala lewa noa mo tui mua, a lua ma le pusta, whapea fo i whanau mai le lima i le sefurutasi tau sanga. Mōna i o tātou tangata lo o vahaso i ni usila, po o umia fo i visa le tūmau, e te tala lewa noa mo so se isi lava. O le a mau i fo i maniso o wha manuianga e pe o pe patala o loa, tu whaanga o tau mafa mai si vahenga wha pēnā, e whesosoani ai inai ainga le nei taimi o le pipisi ai o le wha mai. Na sau no se tasi o wha aulu o le nei wha moe se whelo inga ma tātou tala fōu, le awhionga ia namu na ulu ANC nge wha pēa. O le manatu maulunga le pālisi mar komiti, o le puipuia ma le saunga le emu o tātou ainga mai le wha mai. Ia whaina i loa o tātou tui, e puipui mai ai o e malau ainga mai le sia Markoviti se furuiva. Ina i tala mai Samoa, o le aso na nawhina asia i ele tamata i pāle mia, le awhionga ia fia me Naomi Mataafa, whaatase manisi o minista masui o le malo, le whale pui tuai sa tu le whaasalanga o tātou tangata i tau sanga ua mawai, o loo ia nei i vai mea, e tusai mas tustu singa le minista o olofiti a foa va ai. I lea tustu singa le minista na ia tā uai, o se vainga wha momo i loto sa la to vaia, ma whaalongo ina i lea no fuanga sa whaasale o tātou tangata i leoti. O le tūlanga wha le tonu ma le saunga le mu, ai meise o le talaanga o lea no fuanga, na wha tonu ina i loa le tamata i pale mia, le vavetu ina i lalo o lea whale, tu sia e olo e tūsai ma wha maunga, o le tangata muli sa whaasala i leoti i le sisi ina se tūlou i to tonu o le nei whale, sa whaatino ino lea i le tausanga i tasi vali maono. Ma le tala muli, o le aso wharaile lua sa fulu lima o mati, mai le tūla e tolu i le awauli le sa fulu le pō, o le atatala i le marketi i le afiafi le Waterfront Night Market, mo le taimi mua i le nei tausanga, e tūsai ma se whaasara launga mai le Samoa Hotel and Hospitality Association, ua whailoa mai ai o le aungore nei wha moe, o le mauale e ainga o se taimi e tāwha whawai, i ia fo i tu ainga o marketi, a wai le ngata o le telo tau mawha ese o la wha tau winai, ai o whawhia fianga maisi o loa o le a maua i le afiafi, o le Waterfront Night Market, o lo ngā rurua so tau au le ofisa o tūrisi le STA, ma le Samoa Hotel and Hospitality Association, ma o le lotoa o anganu o le STA i apia, o le a whaia i lea wha moe, o le Waterfront Night Market o iai nei le tuunga, e whaia i aso whareile muli o masina taitasi. Tawarunga toi ma Pacific News ala BluTV mo renei vai aso, ua mawhai o na winatu ono le langolango mai alau fale o loa le Sapse o ria nei mangele.
Toi whawhera ia tu Samoa le toi tali mai o le tātou. Programu tautai ia le vai ngau le fiafi te mo le wati le ua se furu minu te wati ai nei le tu la e ono i le tautua male o nanga lau BluTV e le nei fo ia fiafi o tātou tala o to na o le Pasifika po tala le tamai o le Pasifika Pacific News le BluTV le santo ina fantasia ia ma fa leo inantu e le sunga plefionga te le foa Lorenzo Kaisara ia sui o le tātou BluTV ai wa mawhai on au inantu ona o le langolongo sua a le tātou SAP sei oriana i mangele whaafteitele mo le langolongo sua ina o tātou whasalaunga i lea so ma lea so mai lea songa fua se ia o i lea so wharaile nei. O te fia e whaafeloa i ma whaatalofa i le isia tātou malo le fo ua pale mai runga o le tātou porukalame ia a wāre wha moe moe ale ka le sia ma le tui fo i lea so antai au i nai Russell Road ale tātou palisi St. Anne's whaatalofa ma whaafelo ia tui lau sunga i le ti a kono o le ka le sia kātoliko i nā i St. Anne's i Russell Road Deacon Sanele ia mai se foi ia o lo au va i lungo le ta whaatanoanga le livanga o le fiafi o folofa ma whaatalofa atu i lo lua sase rua. Kamalo whaatai whaatalofa atu i lau taringa Asiata ia whaatalofa poi le paia i le mamalua si o papu anga su tātou atino ia whaatalofa atu Malanganga paano malo se komunia. Ia, tadi tau fai fat. Pai la talainga Asiata ia e pa ofo foi le pai maulungo Samoa o mo mai nei pa sala lau le nei fiatu. Tulanga yo sam pai nga ia la leo ia stala ona ole ucho ta tu tei pa no ina wal nei po kalame malo lava le tawata nei aso i au tiute masani nei aso pa lava. Ia. Talo fantu foi ma o folo fantu lo sa se lua lo songa ile afenga ia lo songa ti akono Deacon Sanele ia mai se foi o lo so antau ia mai ta watu foi ia nga fekta ia le vitalinga ia antu pa ile sa ia io afu o le lantaua ia fale me afu le lantaua wa foi le fio sa ena me ina sa ena ia ia le fio lo vitasanga le lo fotino tausi poi e launga ia vai fo ie whaamati ele nei fiafi ia la ngai whaingata ia le tama ia whamaina whaialanga i le tua masanga o lupe whalele ia fo io a inga sa mali toa me se fo io alo sina ia le fio pula ia vai ane lau whautautanga luantua whaatalofa matoi o folo fantu ia se i pale maia whailo le seunga ia ma whaamapu ele tūlanga o le whaamoe moe ia awa lava ngei kui maraka ko whaamai ma le Omicron ua mantua so solo i lunga ele nei taimi. No, Tautai. Ia, le tulanga pio ne sango iai ia Asiata ia. Tala wale tu e pose ilo le pahu anga posu tātou tino. Nisi po taimi sa o tātou panso ai lunga o iwana leo, ia me se po i tātou social media. Ia tulanga lava pio ne e pa moe le aso atai au. Ia leo ma bata se foi ma le talenga ya to yo ma tu lava ye le wa ta pinanga le pa moe ya wa lava le mal puyo na yo ta tu tangata yo tulanga lava le au na lava le pa moe ya ina ya puyo ta tu tangata ya wa le va no ta tu pe ngai manei tulanga pe ne ya i sai tio ta tu manei va ia ua leva na kia matanga si tātou saulotoia ia waia ngā ruenga ma tulanga masani. Ia me se po ia o ngā whanau ki pāne le tānuanga Asiata. Alo whaavitai moni lava le saunoanga lau sunga ti akono Deacon Sanele i o ua se taitalinga fo i le whaafonga mamanu o le antunu. Le nei lava vaenga o lo tautu lei mo lo tau fongaina. Ia afua fo i le masau wanua i nei le whaamai. Ia mali tilo atu o kaele no mera ai whaafitai o lo iai lava le whaato whala i ngā lofa le ngantai lea o le tau mau le tātou tui lea soa tai au o le fo ie mawai lea wanoa mo whanau mai le lima tausanga i ngā sfumtasi tausanga i ngā tai leo i lantou mo le pusta o le sao lea lau sunga tiakon Ia le lava Asiata ko tulanga na whamoe moe atai au wa le o tala mai ia le patinoi no
o tuio nai whanau, te 5 tausanga si o atu le 10 tausanga. Ia lewa maua le ava noa I lātou. E masalo le te tau whaeiro po le tūranga peo na iai le nai whanau le a pia le whaamai le teinu nei. Ia peitai ia lewa maua le ava noa. Ia o se ava noa le leile nei e whaatino ai ia pui o nai whanau. Ia mo kuri lātou tau le tonga. Ia mai se lava ia tūranga ia o onga. Telo nisi o aonga ua sai tia tūranga peo na iai. O nisi o aonga tau mātu tanu noa po I tātua nafi mānu nafi. Ia, wana o le 2% o whanau ono awa ia tu aonga. O nisi 2% ronga unga. O le majority o whanau aonga. O ne isolate. Ia peo le tūranga nā peo na iai. A le whamui moile nā le aso atai au. Ia, pape po I le tūranga le pusta. Le pusta le ina le tui lonu tolu lea. Ia mo I lātou uma le skul palu te tanga anga I lunga. Ia wā lama ia le pui atoa o lo tātou tangata mai whamai peo na iai. Palo whawtai. Ia, la fwantu. Ilo le whangatia I la soa tai au, o le taimi. Ia, o le whaitau maua mana ia nisi o nei tātou sei. Ia ponisio vaenga I ono pe maua fo ini incentives po ani me ano fai ono maua male malo tero le atunu. Ia, pea fia sa unuam whalau tele lau sunga me se fo I o le vai atoa. Tautai Lorenzo ia o le peo tūlanga nawa nā le whamoe la so tai au. Ono o tatai le focus o tai au anga I le tui o whanau. O le ala pula ngā wa esto pa le committee ia ma I lātou umalo tāpena ina le whamoe. Ina ia maua ni sosoani po ina e whatau mo whanau. Pero tūranga lava lea o le whanau naunga lava o mātua. O whanau ina ia manumia o onga. Pero le tūranga po ina ia tāplewa tāpena iai le committee ma le me lātou manei le whamoe atai au. Ni e tāpena se tūranga po ina ia moa le sosoani mo o alo ma whanau. O ne po ia. O tango tānsa I puang. Ia, pero lala lea wa sa I se tūranga I mawhai. Na ia wa aset sosoani mo tamai ia pate ta inga la pe la amatu. No ta pe na ina committee ia nisi o laptops. Pata ia o nga whanau. O nisi po tūranga lo iai o tūranga I mo meo o printers. Printers te lei po ia e whao ngai ele ngata I whanau wa onga. Ia wa umana o mia po I whanau tūranga ia. A wale print outing o lato S8. Ia, e mana o mia po I ainga. Ia le tūranga leo iai, ia peo tūranga la i o le tā pena iai. Ia, manisi po o whamandianga masani peo na iai, e whaopopo iai. Ia wai spot prices ia. O e leo tu uai pea, ia tūranga peo na iai food vouchers. O ia food parcels. Walu neiva yasu atua Asiata o paitau atu runga social media. Le mapatio tangata ma le oi tang tarpensing wa upo ia. Iu walako po e ututaba le se vatu po I whahung ponga sambo. Ia uam tua I tangutara. Ia le asula ne I utata pena po I lale committee. Inicio o petrol vouchers. Ia vatu e sosoani mo nei ainga. O pia mo se sosoani tūranga le pe ona iai. Ia manisi po iau pamanianga o iai. Pe ona iai nisi po o nanga ia sosisi. Pe ona iai ka kosasa saso. Ia pape po askulimi tamaiti. Le popcorn. Ia ona au nanga uma. Ia lea pia kitai au. O ngā lue patasi male committee. Ina ia lava tāpena wā lava ia alo mana I whanau. Ole au atu tai au patino la tutui. Se papo atu ia toa. Pamalo sau noa I lau tonga le tia kono. Ia ole nā ua talatalatu le tonga le tia kono. Ia tāpenanga ma samu minga fo I ale mātou komiti tai au.
O le au ngala mo le nei pa mo moe e leo me ai, e leo food voucher, e leo petrol voucher, e te fio mai ai tai au le ai. O lo walo ma ata tau whanau, ai maisere ma manu o le atunuu, ina ia whaatinoina o lātou tui pui pui, ina ia mawhai o le tātou te te ea tu nei wha mai. O au o la unga luenga o te ngalue i te tono o le mental health, o le social worker i te tono o le planning and trust. I le lua i le tolu vai aso o taluai, sa o mātou mai tau i nā ire to o tele o ainga, ua isolated o tono o lātou maota. Pei tai mātou te asiasi atu iai e wha e momoli atu iai ia ni te soasoani i tau mafa ma food voucher. O to tele whanau, e le i whaia o lātou tui mua mua. O ua uma foi o lātou tui mua mua a ua whai ai le whaia le tui lona lua. O these are vulnerable people le i te tono o le community. Ona o le lea to o lātou tui. Mo whanau la iti la vai a mai le 5 tausanga i le 10 lua. E valu vai aso le vā o le tui mua mua a ngā i le tui lona lua. E ka talo atu ma le anganga vai ma le anganga a maua lalo le mamalu na tātou atu nuu. A whai ua uma le tui mua mua lo walo. A ua tiu le tui lona lua. O tae au e mau ai le manoa e whaatino ai lona tui lona lua. Ona ia mawhai o no tātou te atu le nei wha mai. O le tūlanga tonu le nā. O le foi ua tā pena le komiti ala mai se soasoani on Planning and Trust. I se ban. E mawhai o na wala au mai ia le numera le whionga le tia kono. Ia o na watu leo se si piki mai ia mamalu o tātou atunu. E fia o mai i St. Anne's. E whaatino ai le tui. I o nisi nā o au nanga mo le aso atai au pe o tarano atu mua. E leo tau mafa. E leo petrol voucher. Po nisi lava me mo tai au. Ai o le malolo ina o le soifua o to walo ma tātou whanau e maiso le atunu lau tele. O la papupu atu le asiata le mei tula. Palo whaaftai toa me se fo i resunga e teken sanele ia ono le tātou taimi whaatūlanga ina. Address ia male numera e toi wha ama oti mai ia mo ila tau e fia viriantu ono se tūlanga tau se awala e malanga tuai. Ia le ngata i leo te lo fo i o le tōtele nisi o le a pale atu le aso tai au. Ia e fia i loa fo i tātou address pe mwhantua tu ina mai. Wha mai ama i tātou wha ataranonga wha mole mole. Ia ba te siata ole no kuanga tai au ia ole Dusty St. Anne's Catholic Parish ole address ole Tasi Lua Ono Russell Road i Manreua. Tasi Lua Ono Russell Road i Manreua. Paingo ki lava e wai tu lava la wala ia le falsa. Ia ele pa na misi ngai po ia pai lo lumo la wala. Ia pa perna po ia tu le manu o Browns Road ma la ia pai lo na e pai lo ai le me lo patino le tatu ia tau ia e tu talo atu langa pa no tatu tinu ia o tatu tinu kwai ia a tio mai tau ia no ia po inisio le pai di tau ia la papiteina la tu uma ele ia tio ma talatu au ia patino ia tatu tu ia mai se ia nei panau ia nisi po la ia tau ia e permetta tu ina hunga da e o besi tu ina va mai oi la i kai ia le fa mo tau MC o back si o kama ku ngai ka ko kama sa o mai oi ia ka wa kwa mai si o le pist of the pist ia si o mai tau si sila matanga i le pist of the pist ia o la ua na la patino le pa tatu pa mo ya so tau ia pa mo ya so tau ia talo at melanga pa lo melanga vai ia afio mai tatu ele tama patau ia doktor pusia ia si ainga ia como pa manga tau ia wa ko ia le tapenanga moli tapati mumua tuma tutala le tuma tonga pa tele siata a me se fu ia le tanga venga me au nanga ia patonu ia patuli pa taima pa manyanga le o kami matango ia me se fu tua ne o pai pelo tua tonu le tunu o le lilo le au nanga fu o to ia patuli nanga pa tai
sang pamanuia le tua le tanga venga ma o nanga ia to telefoni nisi tua ia mai se o nanga ia patu pelena pea le matango pia ma lau loa ia tonu au pina nei sa matu tala lea tanga leile tua puponga o mo le ne pia ia se poia Alo fa ta Popo atu Asiata o le numero te valau mai i taiao pe pia Maua ia se awala momoli mai ai oe i le meo lo faia tatou tui taiao ma toe momoli atu oe i lo nukuanga o le valau mai i le telefoni a le fionga le tia kono o le o lua fitu lua ono fitu tolu lua tasi o lua fitu lua ono fitu tolu lua tasi o le valau mai fo i a tiau o toa tabita ngā foi o lau numera o le o lua tasi, o lua lima, iwa lima lima tasi tasi. O lua tasi, o lua lima, iwa lima lima tasi tasi. Pakai lava. ia malo fa ta yo lo tau vai tu pe o phone numero le sunga ti a kono e se foi isi numero le ia te ai yo le faina a tele ile tatou taimi foi ia ona ili sia fa tal no nga lo so mai ia a wali ti le tua fo fanga le so ta pa wa me i te wa fa si ia o pesta ta pesi le so ta le a fonga ina fa mo ia al tatou tau fai ta talo fa tasi ia anga le le tu foi se la le le yo se a so man tango fi a wal fa mo ia le tau fonga Samoa a fia mo so laptop foi le se i matulanga uma ia le rope ke wa la ke le so ta fa mo ia le tu tai mo ne fa filo sunga ti a kono me se fo lo so tau pa so foi ia To pa so foi lo kalai. malo fa tai ia le na ua mai antu le sia tanto wa fatar doanga le na ia o le toi fa manatu toi fa fangu io e mo tato uma ia pule ska funge la no sa io o le fa manatu mo le fangu le toi tu ina to le porkalame pule ha o ia io a ele fia kui a we ke pisa na ia fa tuanga na a ele fia le fa se kui ma lo le mangungu ia a fa pe o le toi fa fangu mo le toi fa manatu ia o mo le toi fotua io lo ma vo fa pe we ia la ka won pe fa tui ia pe ma fa tasi ma pe se la rse ma fa tasi le alfa unga matulanga uma le ai ia e bantu la vaianti o ele na fa to fa la inga o lo yo au o ngalo o le tasi lu ono Russell Road ya so dai me se fo itulanga ia lo ma fanau ia mori atu o le lope uma ma wai ma fa tui ma wai me alo fa to ma wai ma ona la so dai au mai al tato fa salong fa business fa velo ai ia le fionga ia le pepe ia e lungo tatou porkalame awani si o tatou fa pitoa ia mo le ngatu fo ile fa ungole nei va yaso pe a fo i mai tatou fa salong fa business nei o le Goodman Freight o se tautua tau fela ua inga Maota ma moli Samoa ma le Pasifika e la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai ma kili vaina fo i boru po o sa vai whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai i le orwa fitu lua valu lima valu whao no rua po o le orwa fitu lua fitu lima fitu tonu walu mo disi whaamtalanga le Goodman Freight e tautua ma le alofa Iai nei le au nanga fou e whai ngoina o le Maua App. E mawhai ona oka ai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whai ngoa fie, nga olo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia nga whai loa lau oka mea ai. For voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili o le tau. Ole ngā fo me o le pepa tala o loa. Ona whaanga le whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa sunga fua tau ai le sia sa. Le fia po I sa we mo mawina le foi au ngā fo e ala mai le tala for voucher. Le wana whaatau ma me te mga o ai ile voucher. Dai mo le tala for voucher ua maua le apasusio se wa fine. So se paro loa whai ngō fie a me se le te whai ma lau telefoni
taimi uma. Ai lo la fo mer cash ona ino no tamao re ainga. Fa te tu lava le tal pa cha mo le foi yo nang fo fa tai. Ma lu la le tam pai. Pa tai talo pa cha. Teki talo pa cha. Io Elena Samoa se ki ale talo favauja ya maritanto o unanga le Pacific 40 to 50 fa iluantu le wa pale mai lunga le porkalame ya le fionga ya le pepe o ye fo el purisilio le tanto unanga le nganta le Pacific 40 titi sa Pacifica ya anti au marketing mai se fo io le tanto wa unanga fo i le Ocean Net ya maritanto wa onga le usi e tele la fo ya tulanga o lo o pale fiangai mai se o le tautua le fo itamali o le atu no fa felo ya tu lo fionga le pepe le nei vanga o le fiafi ya ma lo le folau le nei aso lau to fa Asiata ya po lau talenga fo le vai malai ya pa ia ile ya samo le oi ya me se fo le malu le ala taua ma lo le so fo la le ma so fo maua ya fa felo ya to fo I pa anga le tapo kalami o lo mfai ona mafuta mai le nei afia tonu to tele na ua mai a fo nga luenga sa fita I tunga yai yo na fo wa sa unia to wa ma lo longa o le nei weekend ya ma lo lava mo fa maro se nei aso Asiata ya da tau fai fatalo fa ma lo le pale ma lo le folau e lo fionga ani fo le pa yo lenga fa langilangi mai se foi ya o to e to o ve ma lo falfitu ya pa ia fo I masa ya manantu o le o to pailango wa fo I le fa fo ba wa se tanto o no yo e am wia me uma a fia fo le lonto e va yantu ya o le na wa fa solo ya lo wa ma lo si o que lo si o kala le o ia te fa lo ngoi fa pena ngase au te o fa tua wi ye le ayo o la va ma wa le langi ma lo si o le soi fu la o le le yo le fionga I le farangilang ya o la va ya tu le la va a tu maulo malosi le nei va ngole solo fion yo fa tai Asiata fa tai o tangata te le fa longo fu I tala lo fai mai tua ya ai fa tai ya o le la va mau malosi e tau tu ai fo iso tatu watunu ya wala va ya le tulanga o nanga lo fa pe ona ngalulu ai o le mai te watu le fa to te atu le sao o le sunga le te akono ya ticket ya ma le lato tau mafainga fo le vaccination mo le asota au na man rewa ya ai fie fai lo atu ya ona masaloto tele ni se lo fa fonga mal tapu kala me ya e o mai le Westman North Shore ya nei te watau mau fo mo lato ya le malanga mai man rewa ya a o lo ya ile tato vaccination o lo fatinoina le tato vainga fo le fono ya now la fatinoina na le Maria Assumpta Catholic Church Tasiva Valu Beach Haven Road in Beach Haven ya masalo Asiata na oila na masina te fa North Shore ya na te si le fiel me ya Beach Haven o le Tasiva Valu Beach Haven Road na fatinol tato vaccination le yo te fa longo fo ye fo ina ya lato vouchers man ya lato me alofa fo ye o la giveaway ya mo la to lo taula talata tu ye me te o tau mamalo tau wasa mai ina le south ya le fo ye se tato vaccinations ya o no ta inga lava o e fai tato tui wa vai le mama losi masiata ina wa uma mai el te mi fo isa o mai el covid ya mawa ya ai le ya sen men fa lo ina tele la sama wala malosi o no woman fai tu yo e o te fa sa oina lo finangalo fa oina lo finangalo lo fionga le pepe ya ai tulanga fo il vai ngol address I tai west lei pe ya no te mi o fel wa yo e I fa ya le wala le ya ai mo le te mi le nei ya na lo tang o fa e mo lu ngol tanto kukul ya ona tala no mala ia le o tamai tai le siri mama mo li ai o pe fa pe o le fa fa mo mai nai West Auckland ai mo nia o taua en taua lava le tulanga o le fai o lo pui ya e tainga mali e mai fo le sauer kamaru fe lo ai ia nga veila pe ia le fulu o so uma e po nia na pe lo le fulu o so uma ya e tele tautinga ina tele mo o le tulanga fo le ono tau fai mani au ma vainga ia ono le maro si tele le fainga le tama o Omicron le vainga o le soifonga ai le pepe o fie na wa mana tua fo o le na lo loma mai le si ta por kalame ya le fo tau maua o le ai ono fai le ta fa pitoa lava ile afia file nei
Ia e ono manu malo ai se si Samoa tu sa yo le unanga le tātou Pacific Food. Ai mai se le tātou voucher fai tau o le talofa voucher i Samoa pesao. Asiata ua o le abo whaalongo atu lava le mea te whinangalo iai. Ua e sau noa mai lava whaise tā kiwa wei ile neia fiafi. Ia, ma neia foi a tonu. O le maua i se ava no i lātou o loo whaapea o na whaalongo matapo kalami. Ia, e maua i foi se mea alofa mo le lātou a inga i Samoa. E olo no winga. Ia, o le a whaapea. A whai o le te mafuta matato po kalami le temi nei. Ia teimi ane o lo tango lo e lafo mai I lunga le tātou pokalame ia le ingoa o le tangata lai alu le tau mita I Samoa ia ma le mita nampa o le ingoa le tangata lai alu le mita I Samoa ma le mita nampa o le tau fale ia a whape e o le teimi umal pokalame e ma siaki atu ma asiata o lai sao ia luna winga o le ama foa I le cash power limas futa la ia mo le tau a inga I le nei fiafi ia teimi ane o lo fsota I lo vanga le Samoa o le ngona lo tato cash power o le ale tato mita nampa ia o le vanga mua e la fo mai asiata ia la fa pion fa o me asiata ia o ia na fa o tu le matu vanga process mai a fai mai ia la sao ia lo no inga ia la tu fai lo atu fai unga tato pokalami ia le vanga o man ma lo tato voucher limas futa la cash power Amu ia foi whaatai lau whingalo me so te tautua lau whionga leo pepe. Amu ia foi le mamanu lau tele mai so I lantou o mai moa mai tātou brokalame. Amu ia foi o lo whai lava me foi lea lai ona o fia le unanga le nei te manantu lau foi. Ia e whai ma whai se sa o le tātou brokalame o le tautai iai. Ia ele ngata na o tala e whaalau iloa. Ia e whai ma mōli mau foi le maru la tunu ia ele aila la e moni lava whai ngole o nangalo no inga mo o ele te mafuta mai. O lea ua sau no antu mo malele le whionga ia le au pepe o le polisilo le tātou tālu whawauta miso le unanga. Kaimingei e mo mia le whai loa mai o le suafa o le tangata la ia luai le tātou kespau I Samoa. Awa le mai fuolo wingoa wa mai mawaile avantu ele ise me maua. A whai o le suafa o le tangata la ia le kespau I Samoa. Omi mai male numera o le mita. Maua le lima se furu tā la. Ia e toi whaupopo atu wai au whainga ngai ki whatau ngai na le paua le ainga I Samoa. Ia mo le tātou weekend nei. O tali el vaenga lea a me se foi. Pea no whai atu. O le kanga kai mua le mai lunga lona ingoa le tātou live o lo whai teimini nei Facebook. Ia o le tangata lawa fo ile na o le a maua lea whaamanu. Ianga mo ilan tau o lo lunga le YouTube. Ia tau whai e moa el Facebook le teimini nei. Ina ia tasi e le vahenga e mawhai ona whai atu ia le fuafuanga. Ia te ua e mau mai lo a mai ngai rungo le YouTube. Ia leo te tilo au le tātou Facebook. Lau whio lau pepe. O le mai tau atu so le ngungulu o le mamanu o le anturu. Iau te roa ele o na o ni usila o lo tupu o le vahenga leo. Le tau o le pensini. Ia te le lo fui pesa malanga I tua le nei aso ani palo sa whianga I malau o fionga. A leo mai tau watu o leo wa si I rungo leo koi ki whakala li le tau o le lita li ia lau fiong. Ia asiata o le masalo le aso nafi na whatoa o atu ai e utu fo I le mātou ta vale whaisito o tele so mātou a inga e le mātou van na 10 sira. Ia o le mātou van lea e maasani una tumu e le teimin toa whaatau ai le luatau sangataru ai e tumu ai le se laulua sifuta la. O le na whateia ua nafi na wautu atu matou van lea e se lau ono lima to iti se lau fitu sfulu na tumu ai. Tu so le uto ba fast food lima sfuta la. Le ufa popo le tau o le pensini. Ia o le tulanga ai asiata. E le ai mastato mea vu le mawhai ona whai. I lea tulanga. Ona e ofo ia New Zealand. Ia ele o whai e New Zealand pensini malsuau. O lea au mai atu no I fafo. E tau wheo lolo la Samoa. O lae e fsosoani le malo vo le subsidize le tau o pensini malsuau. Ia au tātou New Zealand. Ia o lea lava e tele lava ina pa usa o mai lava ia tātou e whaonga ina ia le sua umal pensini ia le tau. Ia watili ai fo I le toi ina o Putin ia mala fo I meolo whai fo le latou whetaua inga fo I mai Ukraine.
ia wa react fo le market I tūlanga na ia mavave lava le alulunga o le tau o pensini ia ele am session New Zealand ele o faia se ta avali ele o longo na ina ia le mamafa fo le alulunga le tau a Paulo vaanga le fia o le au vili wila le au vaanga ia faia la tu wila ia Avtai leo pepe yo e tā ua ia o mana tu fai eisi ni tanta mai whaasoa I le vaenga lea. E mata upo lau tele. Mai se tātou ni usila nei. E lua vaenga o te tilo ua ia I le mata upo tula I mai. E vatu e fo le fautuanga e vatu o le porokalami. E le mwhai porokalami na utu lau sa. Iyo. E o le fautuanga mai se fo ila. E sa o lau sa unanga. E o fo le matou ta vale. Sa le 7 seaters sa tele lava ina e tumu le leile se lau lua se furu. E lau tolu a lua lima pe tolu se furu. Ia o le taimile nei ia o ke loa ua lua se lau mo le tupu e ukoe langa ua uloa ile afa ai o le tane o le tavale ai anto e utu ia wae tasin na vaenga o ngā football o la utu tavale lau pepe o ke le whaakali ka ma fo ile e tau walu tele lalo ile afa o le tavale e tele no tango whaatumu le tavale ia a ola ina tau mei lalo le pāwai kake iloa tuai I pāfu iyo ia o kamare usa a me ila le tasi pelu ia o tango le tongi ele si lua se fulu pe ia kau e pe fa faingo fie ia te ule na ola ule na fainga ia tele na yai ia walanga ante tamu failo e tu mai lalo ina ia afa ma foi mai ia le la tunga na mumu ai lo mare mori o le a o le fainga la masa no fai e tele la no mai tawina e tolu se fulu wa tele to e tau top apai lua lima pe tolu se fulu a ona na fi ola to e faile vaenga la valea o que a fico se fulu oni la tala a tua pior game plan ale te tango fai au la tu fai o tu ile pamu I nai o tou e ono fitu e tia tolu se fulu le vaenga na toi fa tu mo o le tulanga pangatia le na e mo ya upo e fai si o tanto o tonu Samoa ya uru ta fenga e selfutia vai singano ya e a le vaenga I Europa e fai nei taua ya Rusia ma Ukraine vaenga o lo vevesi ai ia ale ua mo e tanto le amonga ma le fafafa o le si vaenga o tai le vaenga le ia e vatu fafautuanga fo ia mai ia o ilanto o lo fainga luenga I pamkesi pampensini ia wa o o fine fainga luenga I pampensini nai ia I malevalili o le fautuanga fo wa na moli mau mai ia o le mea na o le tangata au mafai e uku fua ma drive off ia e vatu whawhautuanga wai au ngā fo inei porokalami o tau o loo whainga luenga tātou Samoa o loo whainga luenga ma au na matau tua I pamukesi so o lava se vaenga ia New Zealand Australia o tātou porokalami o le klopo le irunga upenga te whailanga ia tau tuanga ma au tau mātala fo wa au ke lor kaimi ngai ala u pepe an tātou New Zealand wa tele aina whaifusi ua le atu le au atu ele au tufua mau ese ai le tongia Asiata atono se o se lui tau fo I mon nei vai temi e mawhai e fo I ainga ia ona toi au titilo ia po atono a mea le mana o mea le tavali ia o afo I meu mana o mea ia le whaamalo stino o le savali vali a ngā I le whaloloa ia po le vaile le wila vo le vili anga I le whaloloa wa ai a vaenga I mawhai a ona tō tavali a wole minoi amata tatou whaamasani e nei teimi a o fia ngai e tātou male le mauti noa o whainga e whaatino mai atunu I whafu. Le a fia ile tau so au, po whatita ingala o anei le tai au whanu mai o lo watali whanu mai o lo latunga luenga whaatino I tai I le whalama I Auckland Hospital. Me mo muan tau malo mahu whau. O le pensinio la molie, ma le pensinio toi piki mai ai. Ai o tilo atu lungo le map o le train fuilia. E al watu sa o le train tu sa o au ta for falma ya o watu sa ya o le tulanga le tau pensin faisi tamuta o na o meolo tup ai ta tu moli o miro mo pu ele train e te la tua e no fusa o le station le nai ai New Market luma to New Market ya et na lo sa vali mai fa fo e au tilo lo tamuta na tu man na falma ya la walu fia ai pe o tonga mentality na o tau fun tatu o titilo e wa te lau tatu pe lima sun mita tu mai le falo lol teri e punga ta vale alu fa tau to esa ana o mission na va no fa malo stino malo fa tai te lele fa utuanga le lei ioi
o tātou o te antau e sau noa le vaenga lea. O, ko le makanga nganga fo i nei ona po. A tamana tua i la so po le ale whamai e toru, lua le toru kilomita le vā o le fale, ma le fale o loa e tasi lava i le tu malo ina. E tu i ale la ale bungala. Ia ai sa o le taimi nei, ia o te tau ona i ele whaato whala inga fo i lele. Tu o matamanga, ia mafua lele. Ia tūlanga o le alu lunga soifonga. O le wai ta le wa o alu ta whaso lo vai tunga. Ia o le suafa na mua mai lunga lau fionga lau pepe. Ia le tūlanga fo i le ta whaafisiri ia i lantou au mai lunga le suafa o lo alu ai le lantou cash power i Samoa me se o le numero le mita. Le ala o vai tunga o le wai ai le tanganta le mua o kiloi. Tau mwhai atu i lunga peise sina mua atu le ai te ro le suafa mua le o sau lunga pea whapea e ready lau fionga. Ia, mana ia pea tūlau mai asi o tamu whai e whaasolo atu le mātou vaenga le stand-by mai. E lātou te siakia mai. Pe iai se account name whapenai lunga le tātou cash power. Ia pe i fo se mita number whapenai e tutusa. Whai mai lo o ok. Ia, au mai lo lama numero telefoni. A le a process le tātou cash power. Ia malafolo iai. E o mai whatapo kalame o tau no ule lima suta la cash power sa mo le telefoni le lato ai. Maro whaafitai lau fionga le au pepe o le tangata lea e mafuta mai. O le sunga ia whaaololo tole a foa. Ia, le na whaaololo tole a foa. O le suafala lea i Samoa o Maota tole a foa. O Maota tole a foa le suafala i Samoa. Ia, e ready romo numero cash power leo le ala watu lau fionga lau pepe. Ia, whaasau. O fitu. Ia. O iwa tasi tolu. Ia. 5 Ia le lau tam whai tō lau inatu. O le o fitu. O iwa tasi tolu 5 fitu wha. Sa o le lei. A o le ingoa le alwele mita o Maota tole a foa. Ia, le alaua whao o atu le tātou team. Ia e siaki ifu. Ia a confirm mai loa e valid ia le tātou entry la. Ia wa award lo ia tātou cash power 5 futala. E se vai le au ngā le mafuta mai whalongolongo mai ta whangongo nefiafi a. E whātu lau tala so leo le maua ngofi o le tu ai ngā 5 futala cash power ia Samoa. Ia wa le si tangata fo ia fiu nei ai ngai tau text mai ma messenger mai. Ia ai tari lava fo ili tari fo ilele ia ele o se vai aso peile nei. Ia ua le lava le whaasoa, ia ua tupuru whaarawelawe i lea, o lea ma lea. Ia ai pawale o le vaenga i whai. Ia o le mai mo mai matulituli le teimi e whai ele whaatana nonga fo i male Pacific Ford. A wai le i loa lava leo sori o le whau. Ia manui a duai, wa le alu runga le penisini, ia le lope tauru o tu le lava yaso. Ia te ua a whele o unanga tau penisini wa langa o le fo, e ma whai ona wha o ngaina le Maota o Samoa. I nai vaitele, ia manisi fo i au unanga. E whao o tuai le talo whawautia ina ia utuai lau ta vale i oe. Ai mōre mai moanga tātou Samoa au te wha moe tele mai o le fo i taung tāping sini a mātou New Zealand nei. Lau pepe e ono mo mia le. Ia, sau noa? Ia, e ta atia tu lava ia te oe te whai alfa i unga tūlanga lea. O lea na au mai le ingoa lea lue le mita. O Maota tole a foa. Ia. Ia, o le siaki mai. O Maota a foa. Ia o le anta tam fai atu. Ia e te tau ona tutusa lele ingoa. Lae alu ele ingoa le mita. Ia ona valid la ia tātou entry. Ia te au e ese a foa, ese tole a foa. O le ingoa lae alu le tātou mita lea ina wa confirm mai o Maota a foa. Ia o lena e whai lua mai o tole a foa Maota. Ia po Maota tole a foa fo. Ia whai e sau fufuanga lau a fionga le vai malai. Ia, whaavitai o ke longa pe tei whaapela ngona o Solomona, le tupu o Solomona ina ua tangisa atu tina fu i to o lua o tau whaore pepe. E wai a maia nei le amano au te whaia i le whai unga, pe o le a to e whaawitua. Ia, ai sa iri se isi e tāntou entry po se tāntou ia, ai whaapea le ungani lau fionga i le lipolo le tāntou tāno whawauta. Ia, ono te loa. Ai ona o le suafa i lau tau mamate. Ia ai ona o le suafa a toa lea o le whaai. Ia e ile taimi fo ile le aluali tangata i Samoa le sitala.
ia ua ave esele toli ia ai ave ina al fai a fo ai ui le sa o le lau sau noanga le ngai ese suafa nei ese a le suafa a fo ia e fo ile suafa tole a fo ia ai fa mole a fai lau fa fonga mai fa o lo tole a fo le temile e la to e vatu le 2 minute le e to e vave ya sa unga yo inga to e fa sa o mai ia le tūlanga lea a lau pepe tarafia ngai ma le nai tu o le tanto ofisa ia asiata tate popole ai te wa upu ia i fo ia le tapo kalame le ne fiafi wa sa tau lava ile sui le ana au mailingua fa amauti no le lei o a foala ya le la tomita ia au le sa fa au mai o tole fo ia na se fautuanga ne te wo pe ane wa e alo fatu fo ia a fa ia lo finangano le e uso lava a fo matole a fo i tūlanga fo i fata mala fo i ole au mengole ngol mita ia ele umaya tātou kiva wei a whai au lea la averta lima suta la lea mo tole a fo Maota ia e lolo atu lava le mea e te finangalo iai ia ai se yo ofo i sesi aso ia to e fai se start kiva wei al mesili fai male sona la mo la to ie le awai malta po kala menefia ia le uto e manai fa tele te lo fo wa ulu mata fo lau ile fonga ta po ia nga ta fo ile o fa fonga mai le sunga ia fa alo wa tele tu ia Maota o te tua ia fa lolo wa pe o tangata le na te au mai i sa tia fo ma ngo misi e maleva no e Maua le sunga ia Maota ia masiona ainga lo nga ta mai fo i o le vanga sa vo fa lolo mo ka nga lo ia te ia male so fa ai le mele o to e talu sanga antu ia mali ia lo fina ngalo te lo fo o Samoa o se tunu o ese le fa mali ngo fi io o le a veia le sala ia vala o le tūlanga le ai mo le anga i ruma sa o le saunoanga mo ni au le saunoanga le fionga i le lipule e mo o mia le koe check all facts to e siaki le lei ma tūlanga ia le ngata lea a fa pe fo yo lo sa o lava le tūlanga i le numero le cash power ma vang fa pena ia wa tūlanga fo i fa pena i le fionga a le woto e fa sa o mai o le woto e omi mai fa o lo to le fo fa ilo mai o Maota a fo le pepe ia fa aftai asiata ia se taimi loa e tango au mai ia le numero telefoni ia ale ainga o fa lolo ai le pol telefoni fo ia a Maota a fo ia ai se i process lo malafo lo ia la to cash power ia le wata fa mai lo file nefiaf ia atono mata ile la to ta longa ia waleta alo le blues male au le Highlanders na nei ia wana uleta alo to au le Hurricanes ho fa longo matua mai uma ia yo fe ile il moana Pacifica na wana nga mai malo fa tai ia o mi mai le ta numero de telefoni fa mole mo ila to Samoa fa lolo ia au mai le numero de telefoni Maota po le numero i Samoa e ma fai on fa mai ai le tau processing o le cash power limas furu tala au ta dia ia le vanga le la o le se tala mai le tūlanga fo i o le ta onga le OCA e mai se fo i o le amatalia i o le nei tausanga fo i tūlanga o onga ia asiata e mo i o le vai asolona lua lei talua na ele a onga ai masalo e lata le to lima ia nisi fo i o sui lava o nei tatu tamaiti Samoa na feso tai mai lava le vai aso nei ua le mana na o e toi fo i e wha wau le lato vasenga sfuru tolu ile a onga ona o le omana o e fia ngā lue whakamuta le ala ua enroll ai loa e o e su ele lato level 2 ile ono masina ile tatu a onga lea ia ma su e ma lato level 3 mo sfuru lua masina pea mai o le lato feedback na mai o la ua sfuru fitu o lato tausanga su fitu su valu e mana na o ia a toa i fole le lua sfuru tausanga ua umale level 3 o la ua ngalue whakamuta a la fu ngalue i se rates le lei o no le tele o ngalue ngalana mafaufau o la tu ulo la o ngalue e lua sfuta la le tu la le tong ia au le mafaufau a invest le tausanga male afa le ile Oceania Career Academy ele ngata e maua le le qualification on level 3 le construction
ai ole a mata se ngaluenga a mata ile tongi a mata tu lusu fali lusu limata la ile tula mat continue to fatinonga ole latu apprenticeship male si tala mane na mai e mana na o ia luas full we fotau sanga wa mai ale level 4 ia mama fai lona subcontract lava ia mafai sana ia au fenga luenga e so soani fa fenga luenga tanga tono aina a itono sana tama ipisinisi leo la fai wa leo la mawal qualification fai ona fatino ia no fautua lava iai o tatu wa onga e matua te lele va no fai ona achieve umal lena miti wa fata otomai ai pau lava le tulanga iai o lo tama fai ia e malau level 2 fa malau level 3 waile al se tu perto ainga tongi se pili mawalo student allowance to if sosoani ia latu faya onga ia ma mentors ia te oi mea lava te mana mia na le komita la latu mea na no fautua ia e o te fia lava na vo fa popo atu le to lima na tanga ta Samoa il tatu wa onga malo fa tai taringa fia whaalongo fo i le tūlanga manai o mori mau mai me se fo i o tala le lei mo tu ina mai tu sai o le whiriwhiringa nei nei fo i alo ma whanau o se tāntou putuno e tu wā nisi me le lei ono nisi me sirisirina le lei o le soifuanga fo le nei o lau wa i mamao lava o le sini le nama le tāua le ua wha o mai le toi titi ata puni la u avanoa no tau wha pea ono le tātai mi wa le toi 5 minute o na wha mai lea ia mana tūlanga le ua wha o mai le numero le telefoni ia e tauni lole le ala watu tau rungai fo ima asi fo le tā wha moe ia fa sabta numero Asiata fa mo fitu lua valu ia 5 fitu lua valu 5 tau lele ia okay le lawa process le tato cash power ia faololo ia so tai lo ainga masalo po 5 minute 2 minute ia o tau no watu le tato cash power ia o lo me alo fo na tali masine ia lo mafuta mai on sa mai le ile tato pokalami ai el tato giveaway mulmuli la e mafai ona fo ai ia le tato top up tolus futa la New Zealand e se numero te saula to ainga Samoa pe afa pe mafai ona sa o mai lau mate po wa fia tau sanga o Asiata ia text mai to tonu po wa fia tau sanga o Asiata mauan me alo fatolu suta la New Zealand e top up pa telefoni te saula lo ainga ia se taimi so taimi le Asiata po aina sa o lantali ia vai o tali umai la lo fo 5 se o lunga le 5 sa io fa tai la fionga le pepe io o le fo mane fo ita por kalamea le fo e to e popo nga lava ita o yo lea ia e fa ya lo fina ngalo le nga o le fa fo le maro le tunu o mi mai e te mai lo numero digital ia mai tau fa le mai o sanga ia mana tu fo o lava na o wai lo to sanga o le fifia fo ile tara no ele fa ya na mai ai o yo le no le tata fa tu la gaina lo fionga le pepe ia tau runga mai le ta fa tara no le vanga le fiafi ia Asiata ia na o nai fa manatu lava mai se lava tau tua le tato Pacific 40 ia o le la tato tua to fo ile weekend ia fa manatu tu lava ina yo tato ainga e taua lava ia le sa ol falo lo te mena o la fo ile voucher to ainga ia mai fso ta il to ainga por falo lo to nu le to fa la to fa tau o fa si to te lo tato ia e la fo le voucher falo lo sa fata ale ainga no fo o ile tu sa lenga isa la fai ia ele le lava fa tala no mo moto ainga fa mau tu falo lo la foi la vata ia ele tele ia se fesuia enga e te fai le tatu tua ia ai ani si va enga mana miel sosoani fa so tai mele o lu tasi limono to tolu fa pole o lu tasi o valu tolu lu tolu ia una ngalo lu weekend ia lu weekend e tona malo lo ai ia e vala mai pepe mana miel sosoani ia fa tai tele se atmo matua vanua menu tele na fufanga fa nga solo ne fiaf ia mori fa maloma fa tele la ufionga la pepe ia ele ta proclame ia me se fo io aso fu mas for itasi ia awa fo ia le fa iloanga o nanga manisi o toutua ele nganta o le Pacific 40 ma talo for voucher it South Pacifica ia OCA ia se taimi fo ia mo se tanto over normal le fa ala waki wale ocean net manisi au toutua ese fa tele
e le soifua au na me se fo i o le nau ta i fa au le tautua ia nga to ainga nu e kalesia me se lava so tantu tino ma wia to e fa so nga me se la atu le weekend fai mali au fo sona nau te ia ia i uma e fo ia o to no fo la veri fale e fa au le si se fulu aso mo covid e mo ne fiafi alo fa tele atu fa soifua ina Whaftai, soifua. Ia, o le tātou porukalamele nā ile nei vanga o le fiafi, toi mo le toi iha lo whaanga. Ia, o le porukalame ia ti outou malava, ia, whaarolo whai masiaki Samoa po le nā ua awara kespao le tātou ale naitu o le ainga, ia matulanga uma. Ai le ai se e whairoa to se le o matua tele torso malua. Omi mai lau tali. Awa umale live omi mai lau tali ia i tua le tātou le ai whaasau ai runga wai a maua tua ai runga. O le whea fia ia tangatana e laki le tolu sa furu tā la tichi sao. Le ua sau noa ia i le fionga i le ripole. Ia le au pepe. Nei se nusu. Molia lo faanga mo le sunga i le toe ina malolo manumalo le sunga ia masunu tumapu ia le fionga le faletua ia mai se foi o nisi o faafengainga o le tanto le sunga faafengainga foi le toe ina malolo foi ia matavai le faletua ata lo fantu ia le proclame mfasi fo toi le nevanga le fiafi mo to malava to te ia elna le vanga o le fiafi mai se foi o si foi nga luenga faio le neva yaso o le whaamalo i tātou company lango ia awa fo i lo tau au e a fuai ona mawhai ona whaatau nu porklame le aso ma le aso whaaftai telefoi wo mapaanga mamaya le tātou BluTV shiala i o tātou porklame ia awa fo i nisi e leo maua le nei taimi e mawhai lava fo i ona e toe fo i toe mai moai i lungo le tātou Facebook page le ngata fo i leo le tātou YouTube channel ia tātou o whangaruenga me se fo i lantou i tuanto nei porklame tātou ofisa i Samoa le ngata fo i o New Zealand nei tai le tau sala ia pea mo tātou whaatala noanga me tala oto le tātou communities le ngata fo i lea o le whionga le tole foa ia Lorenzo Kaisara mo tātou Pacific News Update mai lava i la songa fua whaafitai le tā pena me se fo tu whaatisia mo le whaaleoina ia me se fo i o le tātou au inisinia mai lantou o lo whaia tātou live i lea aso ma le aso whaafitai tele ma moli le whaamalo to o una le nei Asiata Pio Vaoliko si fo tuai manuia tau rumanga awana ingalo le whaamoe moe fo i o le uso ia stau ma ta whaina so taiau o na wa uma ticket ia e mo oile sa e manu malo e so ta i mai e mwhai o na mantua ticket le nei fiafi ia po le aso fo ia taiau a o lo mai le whaamoe moe ina i le tolu lua o Great South Road i Papatoi Toi le whare whaafia o le fia nightclub manuia fo i le anoa tu le whaamoe moe manuia tu i o le aso taiau o le fiafi soifua ma ia manuia